Ni tariki 23 mweri Jumatano ntuku kenda mbere ya mambura jama nene ja gukungwira miaka 8 ya umbani ya Kameme gaku Kawerũ FM 96.4 mambura jaja kathithikira mukawe ni Terrace Club makutano mbere buru kwambiriria Jumatano ya kiumia twitite tukambiriria ndiunga chego chemana na mashabiki betu maturene na Jumatano uyu tukariungira kariba Century Menti na South Menti. Alhamisi tutindethera kanithi na yo ntuku ya njuma tugakinya kaunti ya Isiolo na gicigo mbunge kia Buri mbere ya kurikiria Nyambene ntuku ya Jumamosi. Muthikiria wa Werũ FM na mutegeri wa Werũ TV itugukugwatwo geni ochumirie tukenanire kiri ndiunga iu hiroga chemane na atangazaji Kameme gaku Kawerũ FM 96.4 ntuku ya Madaraka Day kethiro eri Jumapili niona ande tukethiro na kiatho kire kinene buru arakinya tukagita keki ya birthday Terrace Club makutano kwambiriria thaa 10 ciogoro twarikia kuigwa kiugo na Kristo kanisa ya St Stephen Catholic Kitoro. Ija tukungwira utugi na umbani bwa mweninya Murungu po miaka 8. Werũ FM 96.4 rumuri rwa Miro uma mundune ija werune. Jaja ni jamaja tukupanganiritio tukubanarua kirinteto chietu. Kana kabiumia biere gutiri mwaka oragiki onyomo ntere tiatuka. MCO wa Kuorotwa ZK gutariria kiragiete kumugwira thirikari ni amutuma ntwaithingia. Munini Rice Professor Kithura Kindiki kurunga miru gutaga witi na mbere bo mirandi mwanya mwanya. Linda Kiome gukurukwa kujukia kanya kamunini wa Gavana Meru. Watogeni kire Werũ njuma thaa 3 mbitagwa Ntinyari Kenyua Maureen Kiremi no monaniria wa mathithio. Ugua muthuro na kumakani biojurite ya kariba chuka kaunti ya Tharaka Nithi nyuma ya mwiri Jwaga Kenke kuoneka jutei na matemangirwa kana gaka karega kwirikana ni kaubi mebiere kagiti maguru njara na kinyamutwe untu barabutigite baba ingena kimako amona muthuro. Mwiri jojo trimini antu baraba kuojaga nkumu itune Jwaka Thitoni ntereu utunkoni ni butite na mbere kugeria kumenya no mbikia kwithirwa athithitie unyomota bobo. Martin Mugambi ari na chocha keba. Ogwaya kieba na nkinya kethikiro no akithiete na mbere gukuneka ntora ya Kenya mbari cha Thitoni tauni ya chuka mwiri wa kagenkega gintu biumia biiri wonekete muthitoni wa Thitoni utari kiongo maguru kana nkinya njara. Nthire nona ni kamwiri katena kiongo katena njara katena maguru kamwiri tu lakini kiongo gitari bo na kana gaka ni akoneka teka karekirwo utuku na akoneka takathiriti tantuku ciiri bakarari kogu mukareti bo tutukumane kuro tutikumenya ni muntu kauni gacuthito gune gaciumia ta ciiri tantu rinde rurira ni rutweku kuringana na mukujeri kana mwani wa mwiri uyu ariuga antu baraba kunaga nkomuthitoni ujurukiri muthenya we munthire bonire mwiri uyu kate kuoneka takuru kana kau tikuru tantu kuru irumare akuru no arioneke bura rirakuite riu tutintere wari ukikiraretire kamwire kau baugu na no abakoneka stiri barwa na gasira kaumito ugetetie niko kararetire baugu riu tikumenya wega riu kireti bau nindu mukujeri uyu ariuga kuringana mwiri uyu ichunche bira bitare ogotika bie bigite ikuru inde biri onekana ta gutemangwa imuntu ari na wendi acothireria ndona wega kana kau gekaita karenge gakingo na tusala tunuku ogu na tuguru kogu tikurengete tauntu marumo makuru no amonekane buria igukunya lakini kana kaunita karenge nkingo gikujira ntheto eno munini wa Chibo murugamiri tauni ya chuka ariuga ntheto eno ni akirigaria na tiga kurigaria tori irigaretie karigaria nkinya thirikari na alafu after 10 minutes nilionkinyire ndenda kinya on the scene tinethira ni uma kuria members of public
gukethwa wina any information about the mwali uria arari na nanda na thaino ati nanda na thaino ati na mwana muntu no agerie athia kinya obicini yakwa ciambire kana athia au police station athia report. Kirikiria tangachite ati muntu wothe omba kwithirwa ari na untu bomba kuringithanwa ne karire ibwega umirite na gutariria kenda bakaomba kuthingatira na gioto kiumbe kuoneka. Kana gaka ni kuoneka ni muntu urai na wira wawe kubetukiriria gatina tusara ni tunuku kakari karenge na tuguru. Kiripotera Weru Njuma kuma gicigo mbunge gia Chuke Gamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. MCA wa Kuorotwa Noezi Pora Kinya uria wijikene muno ta ZK augite buru ati na thina na thirikari ya gavana Mutuma Ntwaithinkia na kumigwata mbaru amwe na bo ZK augite kuri mantu jate kumugwiria wathani-ini bwa gavana uju bumwe augite ati ng'aniri ni rwangi rwa ugoti ruria kuga ruti kuthurania kigina kira rwirigiri kuthuranagio mwaka bubo augite ni kumania na makatero barabekagira mbeca iji mukone akiuga Mutuma atabari tatwanyene turia bari jaira aruganerigirite bubo nuntu gavana Mutuma aringithangikira na mpwe thenengera ZK ya kwariria ni ukonia bodi ya Nchobi iria kuga nibendekithirie ithirwe ikithangara nagwa indi bakurigaria ni atimba bumuguna no etite na mbere kugwatira giti kiu tora mutugikare agutwira ZK Kinya na kondo chunko ni botumeri bwa kigina kya mwingi runguro wathani bwa Kawira Mwangaza ta gavana kuteberwa charuruko. Na woni pambirie nkiuga uningu support thirikari gavana Mutuma nontu inkwenda eritira mirungugi kumi support na inya mono na ndimi support 110%. Ni migambo ya MCA Zibola Kinyola wijikene tazendike inora ne munini wa mutongeri wa baraba ingekere mbunge ya Miru akiuga wena kugwata mbaru igana kwegana thirikari ya gavana Mutuma Ntwaithinkia indi kuri na mantu kathomba thirikari jethirite kithithia na tawa akiuga ari mukarigite wa kuthuja thirikari ona atikira kairi na kiambere kirethirite akiariria ni mbundi ya kigina mono kuthurania ugoti akiuga Miru na katharia kuthurania mwana wa chiringi bilioni 1 na akiuga ende Miru itang'ana kuthurania kinya nusu yayo araugite thina iretwire rwang'ine ru ni makatero na akiuga wirigiro boe bwari wona gavana Ntwaithinkia jukia thirikari akethira akeberia makatero rwang'ine ru untu bore ugite ati thithitie monkira narua akiuga no bari obisine bakenyanga ya kigena kia mwingi. So wondra expected Mutuma Ntwaithinkia tonya thirikari neu na nandi akuthiria mieri ire imweri wa thatu turi akandiro na katero ziu ombe ku restore thirikari county Miru yuthuranie mbeca uria yuthuranagia mbere devolution eja nontu from devolution kutinga gavana nyoma womba ku break katero zira cia formere au cha kwinyangia mbeca cia Miru. So it is very unfortunate that ambo baraba ya mbeca cia revenue cia correctwa no babali ofisi na mwanka thai na orende no bakwenyangia. Mbundi engezendike yorotete ne Nchobi akiwa kuringana watho bwa Nchobi bo mwaka jwa 2014 bura bethere bakethithia ne batere mbundi wi Nchobi akiuga no kayenyanga ya kigena kira kyothurana gwa na ko umoroto jo bendaga kigena kiu gitonyakire mbechiri kuthurano kirimiru na akiuge gamba ruri koti ni untu watho bone bwa ingirirwe ni ura waringa bana Kawira Mwangaza na ko wari murungamiri wa mbundi ye Daktari Mbabu Muguna atebati kwithirare obisi na atebati kuritango gekinyeri kuyegenie no obisi eu terarigirite in the new government act area nuntu ingavana ore wetite kotini through proxy kendenderea ndirerigirite ga streamline. Then the other day nkuona somebody an imposter masquerading na kionywa akiuga CEO wa compound ire kona itwathiriria compound
utiumba kwa CEO akombondieteo no ngarira igambari urekirwa kotini ni akora ri kaitwa irio buiku irio to buiku igwa kwena CEO akombondi untu bunge zendike yugete ni atene barari na wirigero kere thirikari angabana nto ithingia ajukia wathani ana bamero bakethira bakiandikwa indi akiwa kuririkana gutena kigena kubandika ni untu wijibire riguru na nande akiwa angabana nto ithingia kethira tetege era wejibiru ya mero ate badikinya kwethira ro bisine eu atu tureregerete thirikari njaru yeje kandikana betu lakini no kuigwa obara bare mero nguge thirikari ne nkoro bangi barachokerwa nguge na kairi no bakweja kuga ana betu bati andikwa no nto ba wenji bill mutu muntu ethingie keja kwethira ugo tiumba ku manage wenji bill we mero county then you have no business being there no nto eu ni ongugie ku na antu bara waandikite o antu bara bandi proyaga bari na ghost workers no babali obisine indi mero tugatetheka atia igie tuminkuga atiri unless that one is done then I repeat again tole ontakene muthiene wirigiro bwazendike bwaringa banantu ethingia jukia wathani akathuja thirikari nthirure atumirite kigena indi akiuga untu bobo tionekene akiuga no kanga bana uju atonyere obisine nethira kiria kuthithia ni kuendelea na stundi ya kuringa mbisa tera kawira mwangaza ari nayo o mutongeri atonyo obisi akethira kiringwa mbisa underigirite ngavana mweru atonya ofisine akathithiera twita forensic audit ya thirikari county kenda tumba kumenya thirikari eu yari mbere ura yetete no twitwaririte mantu ja a lot of wastage itwaririte mantu ja misuse of resources na kwinyangia thirikari ngavana mweru atathirie forensic audit utiki athitherie arumire gwitonya tubu atonya rujine roruko achoka arugura photo studio engejera tweta mwangaza photo studio gintu kira tukuona imbicha age tukuona itomi Facebook nyingi cia antu baba inge bara bakorionga bara bakethania nambi I think that is not what the people of Meru need antu ba Meru barenda maendeleo antu ba Meru barenda na baba andikwa antu ba Meru barenda kwenjerwa roje barenda gwiterwa ngoge na sibitari cia toni cingi kwa uno mwankasi andikirwe alitingoge na chirugorwe nke reporter teto cia Weru Juma ria kwa rieto ni mutuge kare Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na akinyete Meru na aria ariungite ntereche South Imend Kindiki akinyete kenda gutegera uritingugibo wa kibothoko ya Kamachege ire gwakwa ni thirikari nene Kindiki ugite thoko iria bagwaka igatwika ciotethio muno kirie kuru na kinyandu kimbethi na kubokirio uturone ni arugite na gwatimbaru ni atongere mwanya bare mubunge wa Ntere Daktari Shadrack Muti akiboria batika umaru ke thirikari ne akiaria gavana wa Meru Mutumanto Ithingia na murite atika umaru ke rwarunero Rais Ruto na atika makeni kumwathikira na gutuika munini wa Rais wa Yesa agitariria barabonde ba kinya riu muthiene ni boba twikaga marais mutuikare no na report ije ni wa Rais Kithure Kindiki na ikinyitia bogete isti gutega wa kibothoko ya Kamachege ire gwakwa ni thirikari nene na akiaria na ugite mathoko ya gwakwa guntu mwanya kiri mongo jwa Kenya jagatetheria mono ekuru na mbeu imbithi akiuga ni kenda ekuru batiga kwendagiria njirene bate guchumbuka na thoko ni akiuga bagekira internet kenda mbeu imbithi bomba gutonya mutandao ne bachukira kimuture na ngugicha mitandao kujenga masoko akina mama wetu wawache kuuza bidhaa zao huko nje kando ya barabara wanapigwa na jua na mvua na vumbi na kuhatarisha maisha yao wapate soko kama hii nzuri kwa mahali ya kuuzia vitu iko cold room mahali ya kuweka ile mboga na nyanya itabaki ndio isioze yuzwe leo kesho kutwa mpaka siku ile stock itaisha iko na mother's room ama lactation room mahali mama ambaye ako na mtoto mdogo hao watoto wadogo watunzwa hapo hiyo internet utumie kujitafutia kazi za kimitandao
kazi za kisasa. Aja kama chege kuri na tongeria mwanya Bamiru bara bonerekanya kwaria bethera bakiuga bare nyuma ya DP Kindiki na Rais William Ruto na boba tayari gutonya kiamene kioro rare DP Rigathi Gachagua kia DCP. Deputy President Bahati to support serikali ya Samoei William Ruto nyonto otonge twijo agathia Kenya bwega twe nyuma yawe no tonge ugaturetera maendeleo ande kora antu bange bakuthi bathiriye party and State Commissioners Party bakauga bejete kuita Kindiki na Professor Kindiki na William Samoei Ruto mtakubali ibu kuwa toka na Kindiki wetu ukataka na mwana wetu kabisa kedeko bakuwa Kindiki sasa nyinyi tukakataa kweli Mudiene ngabana wa Meru mutumantu ethinkethera akiuga na akiuria Kindiki nete na mbere kwathikira munene wawe akiuga uria akerwa kagita ni untu kiria ugite bonde baraba na tumira kajira kau baitirie nkathe na bethera bakia raisi atoriwa ko kaua yes no ntu itukumenya baraba uwire yesa ni atia bathiririe baraba uwire yesa moya uwire yesa kire Kenyatta mwisho ne ambi na Kibaki ambi na Uhuru ambi na Ruto ambi okeya kuwa ontobonge bote yesa no ntu itukumenya o yesa ivirasia kuma kama chege bogeta istike shigo mbunge kia Southiment inke report rateto shawero Juma reakwa rieto ni Mutuge Kare. Bunge ya kaunti ya Meru ni kurukite wakili Linda Kiome ta munini wa gavana kaunti ya Meru bo wejete nyume ya Linda kongwa mauri ntuku ya goro arara ikinyete mbere ya kamite ya mbunge kirana ndeterete ni kunyuizwa muma kenda atonyo obisine na kujokia kanya ka munini wa gavana Mutumanto Ithinge Linda kithurano kithiru na ari munini wa Mithika Lentore kire kuruira giteke ya gavana wa Meru Muthuri Muriuki na reported. Nalo konti assembly ya Meru nimekuthwa thujite munini wa gavana Linda Kiome mthari goro na imwe na ru ibekite gikaro kya mwanya kya kumukurukia kya munini wa gavana. Pursuant to provision standing order number 155-1, the Honorable Assembly considers and adopts the report of Select Committee on Appointment on the vetting of Ms. Linda Kiome, the nominee to the position of Deputy Governor for Meru County, which report was laid on the table of the Honorable Assembly today, Friday, the 23rd day of May 2025. Will as many of us similar opinion say aye? Will as many or contrary opinion say nay? The ayes have it and the motion is passed. Kulingana na MC Baba Nandi bagwite thirikari kujura na kira giatigara Nandi ni gwita maturene ngugi kwithura giitika na kagita kange kara turakokea masisi ito bakurukirie na beta bambire ngugi na aru ambuge tukurukia Linda Kiome na njumaine tukamusoya in ikenda no omba kwambirie ngugi ikenda mbasi Emeru yomba kujura tumikira kewe yomba kuendelea kayomba kuendelea wikiria akarima Meru maendeleo na gutuma Meru ikenda ikara batu turi twingwa ura twende ikara itwa muvetere goro undrari gikamiti wira muveta na ena skills chionde ena kithomo kionde ena mantu jonde na leadership ire kwendekana ya gutetheria mutuma kenda mutuma mbaguikia county to the next level na tuna maana tuna confidence nawe no tongeria bwawe with the combination with our hebo governor to Ithingia Mutuma akethwa ena kanya kega muno gwa kwithwa tuna tongere baraba gatuma Meru to the next level itorete governor netherite muno akerio chokia aeni baraba rekite ko na account na mandrona itokona ibachoka so itokweregira with coming in a leader na professionalism wake akamposting governor kire efforts ira chonde akubwithia kenda county ita mbere so ge akwithira speed ira turete niona mantera ndo tokona kelele ngura tokona kiendelea itokweregira ita almost double kuma next week Linda arike kutonya obichine amna bubu boga bakonekana deka bararuja no tongire bomwekuru kira baruja kyo no tongire butemui kitha ko ntuko enge wonda werua ne ruwa ri togulo Linda Kiome mwako responsible mwekoro mukiri Murungu na mwekoro wendete nyantu na qualified
kwenda kwira antu ba Meru batira to impisha mwekuru tuli MCs ba Meru kana assembly ya Meru tika twari na thina na mwekuru twari na thina na incompetency ta iji to kubuthurira mwekuru wina kithomo wina mandili ya mega ya leadership na bukona uria ngugi igaitwa Meru disability in leadership na nio turenda kurwa nio and we are fought it kwa une tugwitikia combination ya Mutuma. We have seen Mutuma work turathikiririe Linda bwega na nginya vetting irari live na ingwitikia ati assembly akira vetaga Linda bara thingatite vetting. Most of them are recommending that the Linda is very competent. Kwa hiyo tugwitikia Meru is on the right track. Ngiapili kinge kurusionde cia Kenya kibwera Meru County Assembly yendete wathani bwange kuru muno na ngekuru kwanza ina all the quality leadership ndene Kenya na nyabatu tuenze ni ituba wa tambaru bila toro yana bio ni competency a woman who could not deliver, a woman who was a self-centered woman ora toeta sioninka in Kimeru description ni sioninka agwa nkuibo ya no ntwa gwitha twina Linda Kiome wakili na ingwetia nende areta policy injia ile chia tuma ana beto ba youth bombe gwitha bakimenyera bwega na bombe okurwa bwega Muthuri Muriuki wari Juma mutirjo wa Kangangi. Eta na mbere kurumira nteto chieto nchokerete nyume karita gatikuraja na ntonkuruke. TV na Wero FM 96.4 netokongora miaka 8 ya gutumireria Meru nteto no bakundia mwago na ruthiomi rwa Kimeru kwambiria muthejo mwari jojo twejete mwari nejo kuko gucokeria nkatho igwetene na turugendo neruro na gututikia no ntumuro na jojo korirwe ikaumo kajonyara musafara joto tukambira Jumatano tariki 28 Kagoma twete charia Metongo Gobo Tarene Kanyakine KK Egoji Kenoro Bikombone Kadera Marimba Kethirone Githongo Katheri Kithaku na turekerie Kirogine nayo Alhamisi tariki 29 ni Keria Chogoria Marima Ndagani Chuka Kanwa Kathwana Chiakariga Marimanti na turekerie Gatunga nayo Jumaa tariki 30 mweri jojo Neroire Isiolo maili 8 kwa muungania Soboiga Mtuge Keberechia Kerua Makutano Gakoromone na turekerie Getembene nayo Jumamosi tariki 31 mweri jojo twamekonjera Nchero Kianjae Gondone Morere Mozara Karama Kangeta Kathelwa Lare Mutuate Antobetwe Farm Maua na turekerie maili 3 Naruru embo gakundone asaniba Kimero Jadayo Kim ngakwenda garonde walai Singo L Marinya tauto debo kumpindera na butonye Vini mkali iyo mapio Kerika Oroncha mbedhara kanidhi na Nadia Mukiri Ete ni nkurumani tuararia na agumo Meru ukienda gukurukirwa Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool,
flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm, ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali, vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on You're here. supposed to be neutral. I don't even know what that means. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh yeah? Yeah. What's this one's name? Mradi wetu unaendelea vizuri sana. Tatizo ni moja. Tatizo gani tena? Hapa kwa roofing. Mimi najua mtu ambaye anaweza kimu mahitaji yetu kwenye mtandao. Msikubali kulaghaiwa na matapeli. Duralong ni mabati laini yenye rangi ya kudumu kwa muda mrefu, na pia imetengenezwa kwa nyenzo zenye ubora wa hali ya juu. Usisahau pia imeidhinishwa na KEBS. Na la muhimu zaidi, unapoyanunua haya mabati unaletewa bure mahali popote ulipo. Duralong mabati, rafiki wa kweli. Duralong mabati, tupigie simu kupitia 011 058 1292. Duralong mabati, tested, approved and trusted. Atwete na mbere na nteto chietu kambuni ya uthuthuria Polytrack ni ritite mpumicho chunkuni ukonia murunga moja mwingi kuri iringiringwa na arua. Kuringana ripoti jiri nturi na atongerete akiri kuendera kujukia giti kia gavana aja Meru arere na gichunche kia 38 gatanta kenda kuma kirigana. Kireitu murungi athingatari na gichunche kia 14 gatanta ithandatu munya ajukia kanya kaithatu ari na 11 gatanta ithandatu kuma kirigana. Seneta Meru Kathuri Murungi ajukitie kanya gatuna na gichunche kia ithandatu gatanta inya kuma kirigana. Nwe gavana urio ari na ithatu gatanta ithatu mpumiji nichionekete kureta murutirajo munene kire mitandao. Antoli Kathenya na ripoti ija. Members of the Fourth Estate, ladies and gentlemen, thank you and welcome to yet another release by Polytrack Africa. Kulingana na utwile bwanke ya meko dhidi utwile ya Polytrack, utwile bulaba dhikirikiri shigobunge jonde Meru na kodhure na kalingiremia 68 kuambiria tariki 13 kodi tariki 19 mwezi wa 5 kithurano ikadhithi komde ule wale waziri Mithika Linturi no ajukaitikia gavana wa kaunti ya Meru na isunze kia 38 gatanta kenda au nyumeae athingatito ni urwali gavana Kireitu Murungi na gisunze kia 14 gatanta ithandatu ule wale waziri Peter Munya na wakithingataga na gisunze kia 11 gatanta ithandatu Seneta Kathuri Murungi na wakijagira na gisunze kia ithandatu gatanta inya gavana Isaac Mutuma ale wa muthiene gisunze kia ithatu gatanta ithatu usonko ni bobo kerethi ya Meru gisunze kia 25 gatanta jiribate amurite no bakaringira kura. If the gubernatorial race were held today, who would be your most preferable candidate? Notable here is that Mithika Linturi comes out as the most preferred candidate to be governor within Meru County, followed by Kireitu Murungi, and third is Peter Munya. It is also notable that 25.2% of the residents of Meru County within this study remain undecided on who they want to fill
the gubernatorial position. Kulingana na utwirie bobo bwa Polytrack kithurano iki kathithiko mndi gisunze kia Meru kia 58.9 gitiringila Rais William Ruto kura na Meru gisunze kia 14.6 wake nikyo kigwatambaru Rais William Ruto. In matters of re-electing the current President William Ruto for another tenure in office, 26.5% remain undecided and prefer not to say on whether they would re-elect the president or not. 14.6% note that they would vote back President William Ruto, and 58.9% note that they would not re-elect the current president, that is President William Ruto, as president within the current setting. Kulingana na Sonkoni bobo kiama kijero kia gashagwa kia DCP nikyo kwatwambaru ni Meru baingi na gisunze kia 64.6 gikithingatagwa ni PNU na gisunze kia 11.6 mbasi nayo kijagirau na gisunze kia 10.9 nayo UDA ili na gisunze kia 5.8. The DCP party has a support rating of 64.6% within Meru County, followed by the PNU party with 11.4%. Mbas comes third with 10.9%. The UDA party has a support of 5.8%. Kuma mji munene Nairobi, Beta Anthony, Rangi wa Kathinya. Mukariri yete wanjuri ncheke gembera mukathata na ezanite mukana jo murito jo antuko ikomikirinto asieta ntwa moiri gweka werune mantu kathumba ja mathuku jari akomuringithania na zora mo igikini akurubingi ba njuri ncheke ugite ntwa asieta are mo gutariria mantu ja bagete na kiri mantu ja Kimiru jari okwikanya kithirine kurukini batariri jo tongera ba Linus Kathera bakiuga ni boari kire na Kathera ni mutongeri omwege inde akwa buthuku nikenda la moarwa nika etere atema mwithu yota atemwa nenduke cionthe ikulukite thitha migambo iji ya mukuru ntwachetwa ntwa mwiri umwe watongiri banjuri nchike eyukitwe na njiritia udhu era mukathata na tongiria bangi na tonto mumiru na wena ugire mugwijwa utuko jusokera gwara jumirire ni basoketie na iji ni chama ni onjuri omenyera meti nontu na semisemi ya machi ntwasieta wonu wete ni intemete metienjuri ngokwa ntugo ekomi weye kire njuri ncheke odhibitishe wara kudhibitisha bora mpitete mete muithone thithe njuri inkwenda tutania we kithirine we minti imbisira muno temere meti njuri no ntukunu nthukiririe twa ingomendo acia torumire njuri yoro winde na miaka saidi ya 20 mumete njuri orumire njuri 2007 na mumete njuri 1990 we menyerete njuri nimbise seria cia njuri imbiche karo cia njuri nende wo tumba kuyonthukirie twa kwa we mbita muroi ti muntu wendekanite ndene ya miongo wandambia oroi na ngokwa ntuko 10 ikio kinyota ndambia oroi ntwacieta utigithirinte wikeketiania nembe o mugwijungi tamone tonga aita atana mono muntu na inya na ka orethe leo ko orethe ri ateruma mono na na bau bwanka bara mwatana ututhoma na ikatukuringa utana kwa ramu maribuku no rowira ramu atana kana ka embe omwiru kangure ntwacieta utiana turacegania tutana neka owen mwana ku endo tana araingwa ne miongo ende wore ndinga nonto no kumya mwana ku nero atikorotana nonto bombere mwira yoni yote tana reka ko Rwanda bamero nto ndi mwira yoro tana onthukiri ngwegwa na we mukuru kumebora kuthithia ntemyatha ko thuki mutwe na weta sibitari utacienda o wendo acieta kanguire ugilugara Kathera muta utomura wibu kuthuka ibu ntuko na ndira thugire no ntuketha wotenda kwiroringa kibara mambanjuri wewa amba wengwa okaita wengwa utenkile bachanjuri cita bora muntu atakakile bakaite amba urunga makani no kaite amba endera amubi akuthurirwa ni kai muntu straight na muntu endi nyantu na muntu ita mamba bora yakari kangore ntwacieta utindu maringi woni ndungame kangwe terre takatu tene kithirine njuri yeku kwanzera njuri ro rumire ro we ngurita njuri utemisie inimbisie njuri ogolo beso nete kari njuri yembera ndena binde misie miori ra wetrezo ininda buri nyo kuendia kwanza kuende kanguire ukathugirie twara rambu wenzi ari musio tharimi ukathata na musie tu yuthomi
na na bara bonde ta na ni ana bende mandigiri mundu to ngentu aroma na mundu to githao aroma uto tani tana ba ko mandu bangi watu abatu maina na ba witira bangi batu wanda ko ya ka gwa batanwe ningwenda rete ana bele aki oyu no mwana mukurungania nora umete ndoro tani tonga oyu no mukurungania nora wira mwagoro na ndu makati tani na kwenda tanwa nareke kuthukiri tora kwa kanko muromba buku esima no ntungo mugeri baba ndathanu ro muthenya areke gwita ituma yari to mukuru njuri atirongwa mukuru njuri araje nteto irawete kabisa kaligasio mukuru kathera aitethia miru nai ni onto no metithia nai na ici nathiritie miaka 10 na kankwenda kwira mindi ru ari woni mbiche nathiritie miaka 10 kathera 2014 mweri wa 6 nira ukumire nchero na turathinjirwa ndewa ithano ni munya na ini ndaromerete ndewa uyi kithinjwa kankwenda muria baba ningi no talami age untu go thinja irwa ri ko bwithirwa cere utazinda muntu abwithirwa cere arozinda munya mubwithirie cere 2014 mweri wa 6 na ini ndaromerete ndewa iu kwa ugathera na atale miaka iu enji ngurubu niyo yeyana miaka ibatale miaka kure na bwantai kwina miriti kwina bwantai kwina chonge kwina kiramunya kathera na kilukithitie miaka mingi muno nonto amero batala miaka na matanwa na baraba kuwa miaka no na matanwa ni tala ititalawa ni talawa imbiche ni talawa uindare mulamale na miaka ni talawa rira tothira tia nyume miaka 5 itominya tutana nthuki imwe na twamega rutere kwa propaganda ira bene cio kaba iretie bakwa chenje ba utula ntwachero kinyawe ari na ijikiri ntwashieta na mantiri kinyawe ndone ntwashieta na mulubeta akiwa woni ndi morwani akiwa onde muchuna niyo miunda mukoroka me tikuthuka giantu na bira tukumea bahatu bo twisi njuri enseke thiata mubwe ne kathiata boka kinya mtu okure miaka yana ne thiata ne amona ne kone antu wakijio lakini bo tona kia akuru ntu tukwa beteritaya kaba tukumanjira ngoyo wa njuri encheke ne akuringa ne antu te kwathurana ko yo kwira akuru ba no ndone bakara kioro bagetho ke bangene nyene bandogiri dietwa inkoba anchokere ngoba ntuko inge 14 ntuko 14 mwankeru are baitale ikiokolo kabatana ta mtombi de munda kinyaka kuya munda no tale kijere mwake onto no baraki euro na ibatura kwande bochuna ni munda na ntona muchunwa munda ngoba ntuko 14 batu parete muntu manjune de munda namba 2 barete muntu mora nchenchetie kingi ngachoka chokia te uchuna munda akine kingi ake akura ngaba ikoti ngaba ikia kethirine ndiate akichiakwa namba 3 kwe bange papeta morani ndenda muntu ena muntu andingetinya roe ambika waborisi ena ombi namba andipotete no ntoba number 1 atongere baba mbere toba iba kuthukia antu marietwa no ntoba kuthura antu bango ntotongeria buto bandile ngamo atere mantile tafadhali bota nochia naibro kiworo bontai naibro kiworo njori lakini tako na njori nendora njori yakute michi ndenda utore waria ukweli wanjori yakuto mione no ndu abange tibanjori no ndu ndio no kiruma ramo mutongeria we Tomero county ni mutongeria to national wa muruma mbere ya antu no kyo mutongeria onjori ni atoko mutongeria onjori no kyo mutongeria Nyomero county ni atote kurikana Amero we bwakithe mutongeria ko tafadhali linga siasa lekana njori enene enatongeria bayo na njori na mutata yo yore thiata yo kaulobe sau Dennis Mugendi Weru Njuma Igembe County ya Meru MCO Diego G-West Mbiuki noretia Meru kugwata mbaru thirikari-ini na batiga guteta na kumumeneria Mbiuki augite kethira kuri na guteta Akenya babatere guteta nyuma miaka 5 bona ngugira babatere gwitirwo etiriti augite gwita rutere ruragani na thirikari ni untu butitethia na butera tawiti na mbere kinya buriku arite zakagita karago tagaga uriti ngugi bwa kandarathi baraba kurita ngugi mwanya kiri wodi we gukurukira kigina kya mpongeri mutwikare na report tuja
nitukugwata mbaru ngwatanĩro rĩrĩa thaiji gatagatĩ ka thirikari nene na Meru ĩtongoretio nĩ ngavana Mũtumanto Ethingia. Iji nĩ migambo ya MCA wa Goji West Mbiuki akiuga ukanyumene mirandi mingi nĩraurĩte kĩrĩ wathani bũrĩa burarĩ kubwa Kawĩra Mwangaza, indi thaiji akiuga mirandi ĩu nĩchokerete na kũu akiuga thaiji Meru ĩtĩ tayari gwĩta yuta tena thirikari ya Rais William Ruto na karibate gũteta gĩpindi kĩa mĩaka 5 gĩtakwĩria bethira bakiona kethira mawĩra na njĩra bekĩri nyethirĩte jakĩthithwa ndiuga batwita Meru to support into Ethingia akaria the national government no twarende turi na miaka 2 na nusu ko tutabati ko kompure na kadai turenda to kompure ni maybe after 2.5 years into bila to promise to kareterwa Meru ko gatwie katuteva tureteri. That is the time. Daiji tena siasa. Para bakwenda gweta nao bete lakini bakauga ni Meru betete. We are here to work for our people and we support the national government. Ni MC ora ugete baraba komatuka kora wa RDP Rigathi Gachagua gote morigo bari nayo. Yege mwingine untu naja wa Munyoro. Gote mirandi aweti na mbere nao. Na kiuga bainge baone antu baraba teringeri kura. Awantu baraba komatuka bageta kwa Munyoro. They are not even accountable to the Meru people. No, tukiambere te antonginya baringeri kura kutike mwananchi yako betia kwa mtu areta nara no to ba personal interest na totena ambara nabo mtu anakera kone naone lakini togwetikia gutike bagochwira Mũmero no to rende gutikioria Mũmero akobauria kia maendeleo ni migambo RMC Mbiuki aditetekagitene kadha kuthiurunkite wandini yawe arina kanrathi bakiruguragia mirandi mwanya ire kethire gititwa na mbere ni supplementary budget na murandi jwa mbere juri kirasi kia skuru yote na obundi ya Kirone kirasi kira gatigirirwe gitereketwe ni thirikari ya Kiraitu Murungi mwankene jwa 2019 murandi jwa ire juri kirasi kia ndiki skuru ya Kathuguya murandi jwe thatu ne mebira ya roje ya murandi jo tarakwa na makobo na muthiene ni murandi jo njere ya Kathare gwita karia na arua ndiro mheshimiwa Mbiuki na ngavana His Excellency ngavana Ethingia peja uturetera mbeca ya ukithirikiria na ingwitikia nande ana bonthe bakeya kuthoma aja bakona gwa kuthomera twina ikeno ntukia na arua nuntu bakuthora twina mheshimiwa MCA wetu Goji West kwija Kathuge Primary School nuntu bagutunenkera kirasi kia ICD kirari kiroto na kiroto kiu gukinyanira riu twara ithare tukuona materials ni jambirite gwitika na ni tugwitikia tuketha twina kanya ga kwitha twina extension ke even the primary school twina kirathi gia ICD beja kirathi ni kiao tukona other classes nikenda tumba kwigana bau bangi eje ni thirikari ire kuruta ngugira ya uma tengugira te maendeleo te spindi ya jira kwa cia kuthuganiria. This is the right spend ngugeto kuruta ni a supplementary budget, so in the next budget itogwetikia we will be able to capture so many projects within a very short span of time na mwananchi wa kawaida itogwetikia ukona kurengo gebo kuliterwa kuma wandine Goji West gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito shawero Juma ria kwa rieto ni Mutuge Kare atongeria mwanya baraba kugwata mbaru Rigathi Gachagua ni bameneretie oritingugie bwa thirikari ya Rais Ruto Makerere County nembo atongeria babare wa mubunge wa Manyata John Gitonga Mukunji Senator wa Kiambu Karungu Wathang'wa na Cleophas Malala nibonekete kuregana na Nthiguru ithithitwe na mbere nibokite biuri gitumi kinya mathagaja moja ngugija kurito obisi-ini wa kiro wa thirikari na gwikwa kiri obisi ya minister wa ritingugie bwa mwingi Ritamwaniki na ripoti je kiongozwa na mwenyekiti wa atongoria amwe aria mari thiini wa mwena wa uregani ni makomithitie kuthamithwa kwa muvuri wa thirikari kuma kuri wabici ya munene wa watho na gutwarwa thiini wa wabici ya munene wa utungata wa mwingi. Atongoria aya matongoretwe ni munini wa mwene giti wa kiama kia Democracy for Citizens Party kana DCP niwe Cleophas Malala marauga ino ni kwa ikuruguria mweke wa muthamaki wa bururi niwe William Ruto guto
gutonyerera ngirimiti cia ungumania. Bunge wakisema ukipatia Kosgei hiyo muhuri ni kama umepatia Kasongo. So akasema lazima ikae kwa Attorney General. Lakini kwa sasa tunasikitika sababu tunasikia Attorney General amenyang'anywa hiyo muhuri, hako nayo, imechukuliwa na yule Head of Public Service ambaye anaitwa Kosgei. Niwaambie tena ya kwamba tunasikia mmechukua ile public seal. Tunajua kwamba mnataka kuuza nchi. Tunajua kwamba nyinyi mnataka kuingia kwenye deal zozote za kuwatengenezea pesa. Tuwaambia kwamba hawa wananchi wa Kenya hawatakubali muuze nchi yetu. Ni marongerera kuga ati gukorwa gutari na mundu uraroria uria muvuri uyu uratumirwa ni gukurete wagagu kuona mwingi ndukamenyaga ngirimiti iria irekwa ni thirikari nene na nthi cia nja. Kazi ya hiyo seal ni kuweka muhuri any agreement. Na mimi naunga mkono Mheshimiwa Mkunji kwa ile maneno umesema, enda bungeni, tunataka tujue hiyo seal imeweka rubber stamp mambo magani. Na hii ni swali nitapeleka bunge, nijue kama hiyo kitu iko na ule anaitwa Head of Public Service aliichukua lini, na kutoka hiyo siku amepiga stamp ngapi. Guko makithiicaga na mbere gukumithia ruvonge rwa ugitiri ni undu wa gutumirwa nae kureta thagathaga kuri micemanio ya atongoria amwe na engi ao magicuna kwa arangiri ati tondu matirarugama na muthamaki wa bururi. Hata jana Mheshimiwa Jane Kihara, mama mbunge wa heshima yule wa kule Naivasha, walichukua security yake. Ati sasa William Ruto umefikia paka wamama, wabunge wa mama kama Jane Kiara anakutisha paka unachukua security yake. Sasa mmetishia Rigathi ati mtamshika. Simumshike basi. Tuba Murkomen, don't misuse the police force. Don't misuse the Ngao officers. They are there to serve our people, not to serve you. Mariti miario ino thiini wa mambura ma kuvesa na mbasari thiini wa gicigo mbunge kia Manyata cia mwigano wa milioni 45. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Arutwo baingi baria bakwirigira gutonya kiri cukuru cia kithomo kia iguru mweri jwa kenda ni batariritie uguo bao kiri kwaga kanya kumana na thina ya mutambo jwa guciandikithia bakaire bari ndene ya cukuru ya Tharaka University na aria bombite kwamukira utethio bwa guciandikithia guko arutwo babari gwa kanya ni kabatere kuongerwa kenda bonthe bomba guciandikithia na kwigwatira twanya ndene ya cukuru iji cia nkathi cia iguru. Paul Kavithe gatutaririe. Amwe baritwa amwe na aciari bao kumantere Tharaka na barankuru bakwirigirwa kwibungana cukuru cia university na college araba ugite mutaratara wa kwibandikithia na njira ya mutandao no kuninta mingana kogu baingi baritha barithiranwa gwarakuru. Ando yuriria mwana wakwa nira kupsi yarurite ria mbere na muyuriria na Saiban ngumuyuririta atafanikiwa toka Machakos. Nili apply the first revision nikafail. Jaza nilijaribu kwa apply COOPS ikanishinda nikiwa mazinani. Ikiringa gintu thathita cia muthenya haritwa nkuru kiangirie moibombite kugunikira cukuru ni Tharaka University arabombite kuwata mautungata maringi na kwibandikithia boimbia. Patu ikurugurwa ndagwimbo yenchekerwe ndachekerwa ndono atireku ndachokera na indarie ndatethwe no tiekyo muntu akuria uri ya mwana wakwa agacokerwa na akaruthirwo bwega koguo ndatethwa na bara bangi bena muya ciari nabo makania njuni ana benu bakathukua kinyora ti athukitwe tete mwana wa muturi wakwa no aya Tharaka University atetheka tabura wakwa atethekire ikashindikana. Then nikasikia kuna kusaidiwa huku like nikakuja na application imesucceed. In fact wameni apply free. So I encourage you guys that you come. Kuna courses mingi, kuna nursing, kuna law, kuna education, business. Wamenifanyia wenyewe na naona usaidizi wao iko juu. Natumai wenye wako pia
huko manyumbani, naweza fikiza hiyo ujumbe kwa sahihi na watapata usaidizi. Thank you. Mtu akikuja anasaidika sana, unafanyiwa tu nini haraka. Wenye wako huko mnaweza kuja hapa Tharaka University. Bwana Mark Murugona bitha cukuruni ino no uratongorete mutaratara uyu wa kwandikithia aritwa baimbia cukuruni ino ya Tharaka University. Kwa sababu ya kujazia wanafunzi, kwa sababu KUPPS wamefungua portal ndio tuweze kufanya revision. Kwa hivyo wanafunzi wote ambao waliapply na pengine hawakupata nafasi wakaambiwa waweze kurevise, tunawasaidia kwa kufanya revision. Alafu iko wale wanafunzi pengine walichelewa, hawakufanya first time application, saa hii bado kuna nafasi yao wanaweza apply. Na tena kuna wale wanafunzi wa kutoka mwaka wa 2000 pengine alikuwa na C+ and above na haku apply shule yote, saa hii akija hapa anaweza kusaidika. KUPPS amefungua portal ndio aweze kurevise, nimefunguliwa mpaka next week on Tuesday 27 this month. Kwa hivyo hii ni mwito kwa wale ambao pengine hawaja secure mahali waweze kuja wa revise na iendelee. Ikagitani waku Murugo atariritie. University ni center ya KUPPS. Tumepata mtu kutoka KUPPS atakuwa hapa na anasaidia wanafunzi wa kutoka hii maeneo, wale ambao wako na changamoto kama wangependa kujua kozi ya kufanya, pengine wangetaka kusaidiwa on career guidance, wakija hapa Tharaka University atasaidiwa na staff wa Tharaka, na pia huyu wa kutoka KUPPS maana tuko na yeye na hako hapa kwa sasa ndio aweze kuwasaidia. Sasa hivi tunaendelea pia kusaidia wale ambao wangependa kujiunga na Tharaka University kwa course kama easy diploma and certificate courses. We are not just taking the degrees, tunachukua hizo pia certificate, diploma, degree kwenda juu tunaendelea kuchukua. Kiripotera waru Juma kumantere Tharaka Bitopol ogwa kabithe. Kivigie kieru gya kawani gya kintere chia thura aria arimi berigeri kwithwa bakigunika bunene kumania na urimi bwa bwaka wa muthuri muri ukigatumenyithia. Kirai kuonekana nandi cha kuongereka wa kawa nene kaunti Meru muthuri na Arua factory njeru ekawa ethura ya nto kiombe no mbite kwithura ikirigurua turiria inarimi ngurukia magana jairi. Factory ije na mbiririe ina kioneki nuntu bwali mibara bale makawa rutero rwa thura na bakona nabeta gwikia kawa kao kenda ka processor ikuraja muno kilomita 3 ka kilomita 4 na nditu kwa factory ije ibetekrerie tuba processor ira kawa kao na to processi pagetekira tuba chwere nya naraga kwendwa na tubale na maguri jara jakeda jareo ne arimo gwatene area ije bara to na bo mwankanande twina arimi o magana jairi na 50 baria bena o miti 30 yakawa kala baandite nandi kuringa na Alison Morete umwe werekere factory iji agwite moroto jwao ni gutigira ntureji ikwithwe kigunika no rimbo bokawa bwetu bra bunene ikugeria kinya gwitana arimi njira njega ya kwitha bena kawa gakega nuntu tukwirwa kawa gakega kambira ya kuma mundene ko kawa gakega kabu kuma mundene kakeja ka process obubwega kakomba kwitha kaina machiara jamya kana mbechira muri myakethe akiriagwa. Speaker wa Meru Yubundi urenya ukaimugeni kirikaro giki ethura kiuga ati uguro kwa ukunene ndiko na nyaka wagaka kethwa gekonyorwa thirikari nibaete kanya kakwendie kaome kutina broka nyingi mukarimu nuye twageria kwendia kaome tukaingirwo twageria kwendia kaome tukaingirwo mba thirikari atukinyete na Arua ni turugite thoko ekumao ome na ithoko nene no tumbere turenda tuketia brokers twageria kwendia direct sales iria ikarema lakini ora tugeta tukingiagia kawa kana tukwendia ome direct sales iria kana kwendia kawa directly kawa kana gwita auction ya kagitatia gakanyia na kanyia kawa konthe gakona gakona maguria mega na inya murungu atethia twina roastery ira kinyayo tukuthugania mbere mwisho mwaka ikethie ekujura na tumbe kwithira tukiomba kuthia kawa na tugapack na tugomba kwenderia antu bara batuthiurukite na jojo ulimbo kawa ibwite na mbere bubwega na kinya kire antu bonthe utote kuona kawa igiterera nande igakubwa
nuntu bantu gucoka miundene na kulima kawa. Minister uri mindene kaunti Meru Nora Wiwanda bagwa moroto jwao ni gutigira ati ikundi bikwija mwe nekera thirikari bakubitetheria na kureta litingo kiba thirikari bagutetheria limbobu na to department ya agriculture tukaitanika ngugi nabwe the officers wa agriculture extension officers bakaboni waka kalima wana uraka ngirinda gwa thirikari iteguteria muntu binafsi na ndere teria mbio antu by groups na bashunganya bure groups iroto komba kubuteria cooperatives icithithiatia icingie tafadhali kareni nthegorobu ibange bore gikundi na twebweje ofisine yetu tutawarakishia na tukarita ngugi tukabure register na rwa mono uria kumbika thirikari ya gavana wetu itenothao ira muturio kwete no Muthuri Muriuki Uru TV mutirio Kangangi Muthijwa tsona njirendi kuibwega no tubakona kanya kugwatanira na untu chemania kare ntukya rujukiri weru weekend ithrono tukobo bwega mbetagwa antinyari Kenywa Maureen Kirimi no karimona ndio wetu Mathithia